Gledam. Je li sad, gledalci, jer postoji sada do sada bolje? Dobro. Mislim da je sad bolje. Dobro, ja ću samo ponoviti. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilosnog. Uz Božju pomoć počinjemo sa novom debatom sa nazivom da li je Isus Bog. Moj večerašnji sagovornik je gospodin Aleksandar Vuksanović. Ja ću ga samo ukratko predstaviti. Gospodin Aleksandar Vuksanović je porijeklom iz Crne Gore. Rođen je u Njemačkoj, trenutno živi u Švicarskoj. Tamo je završio škole, završio je fakultet, postdiplomski ili master studij je završio iz teologije u Cirihu i Švicarskoj na temu trojstva ili tačnije na temu uticaj prednikejskih crkvenih očeva na doktrinu trojstva. Gospodin Vuksanović je do sada na naš jezik, znači možemo reći srpski ili crnogorski, preveo preko 15 knjiga koji su vezane za ovu tematiku, to jeste za doktrinu trojstva. I večeras, kao što ste i sami upoznati, naša večerašnja tema je vezana za trojstvo, to jeste je li Isus Bog. Večerašnja debata će biti, da kažem, na jedan način malo specifična iz razloga kojeg ćete vidjeti. Međutim, iskreno se nadam da će svima vama, to jeste i meni i vama, svima nama, da će biti mnogo zanimljivih podataka i da ćemo se mnogo okoristiti od onoga što ćemo čuti. Na samom početku pozdravio bi gospodina Vuksanovića, želio bi mu dobrodošlicu, jer na neki način vi ste navikli na mene. Ovo je treća debata u kojem sam zajedno sa vama. Želio bi mu izraziti svoju dobrodošlicu i kazati mu da li je Isus Bog, odnosno zašto se gospodin Vuksanović do sada bavio tematikom trojstva. Hvala vama. Da li se čujemo? Čujemo se dobro. Ok. Znači, prvo se izvinim za zakašnjenje. Bilo je nekih tehničkih problema. Ja sam mislio da to mogu na kompjuteru da postavim, ali sad smo to uspjeli ipak preko telefona. Znači, razlog zašto se ja bavim s time jeste da sam bio dugo u jednoj crkvenoj zajednici. Htio sam više da saznam o toj tematici kad sam bio na jednom teološkom institutu u Cirihu. Bila je mogućnost da se u tom master radu malo dublje bavim jednom temom i onda sam mislio zašto da ne pokrenem temu takozvanog svetog trojstva. Ipak je to, da kažemo, jedna tema koja je dosta emocionalna i teška, ima dosta razgovora oko toga i ja sam želio kroz taj rad malo dublje da shvatim to i naravno kao trojičar to mnogo bolje tada kad sam stvarno vjerovao u trojstvu da tu dogmu zaista bolje razumijem. Znači, onda sam krenuo, pribavio sve više literature i sve što sam dublje ušao mogu reći da stvari nisu bile više toliko jasne kao što su to za mene na početku, kako je to za mene na početku sve izgledalo. Jer sa jedne strane imamo Stari zavjet i Novi zavjet. Za Novi zavjet neki kažu da je on tu završen 80. 90. godine, se zavisi, ima i neki koji kažu malo kasnije, ali onda ima tu neki period od, da kažemo, 80. 90. godine do 325. godine kad je bio taj prvi koncil, taj poznati prvi sabor ili prvi ekumenski koncil. I pitanje koje se za mene postavilo jeste, šta se desilo u tom periodu između 200 i 250 godina.
I tu je bilo dosta, da kažemo, crkvenih očeva ili kako neki drugi nazivaju sveti oci, koji su ostavili dosta literature. Ja sam to proučavao i znači, bio sam u stanju da riješim na neki način tu dilemu koja je tu bila. Znači, 325. Znači, Isus je postao Bog, ili znači tu je proglasen za Bogom, a znači u Starom i Novom Zavjetu to nije baš toliko jasno kao što mnogi možda misle. Jer sam bio znači, u stanju da zatvorim znači, da kažemo, tu problematiku koja se za mene postavila, ali nisam bio u stanju da znači, zatvorim sa Biblijom, nego sa neoplatonskom filozofijom. I to je za mene postavljalo ogromni problem, jer postavlja se pitanje da li možemo ili da li moramo, da bi objasnili Boga Biblije, da li su nam potrebni znači, izrazi iz filozofije, o kojima ćemo vjerojatno još govoriti, ili je moguće da se Bog objasni i Isus i sve što se oko znači, Biblije dešava, da se to znači, objasni rečnikom koji je u Svetom pismu. I to je bio onda moj početak. Ja sam prikupio onda još literature i da kažemo te knjige koje sam smatrao da mogu i biti interesantne za znači, osobe na Balkanu. Ja sam ih preveo na naš jezik da bi ti koji su zainteresovani na tu temu možda i čuli jednu drugu stranu. Jer treba jasno reći da do 3. vijeka, znači monoteisti, biblijski monoteisti su bili u apsolutnoj većini. Znači onda u 4. i 5. vijeku se onda nešto desilo, o tome ćemo vjerojatno isto još nešto čuti. I onda je pitanje zašto se to tako razvilo i zašto danas imamo diskusiju o nekim temama koje, da kažemo, nije bilo, barem ne u toj razmjeri kao što to sada imamo. Znači, ja sam siguran da tu debatu danas ne bi vodili znači da se sad nađemo i da se vratimo, na primjer, 1900 godina unazad. Znači, nešto se tu desilo prvenstveno u 4. i 5. vijeku i ona je to krenulo svojom dinamikom, a mene, znači, zanima prvenstveno šta je bilo na samom početku, jer je mislim da je voda najčistija na izvoru i da se svi trebamo vratiti znači diskusiji na osnovu znači što se hrišćana tiče starog, što mi tradicionalno zovemo Stari Zavjet, znači ili Prvi Zavjet ili Tanah, znači Stari Zavjet i sad taj Novi Zavjet. Dobro, znači vi ste u jednom periodu svog života, da kažemo, vjerovali u trojstvo ili kako se naziva, kako ste rekli, u presveto trojstvo. Jeste. I onda ste tokom studija promijenili svoje mišljenje i prestali ste da vjerujete u trojstvo. Da, to je tačno. Znači vi mislite, odnosno vi vjerujete da Isus nije Bog. To je tačno. Dobro. Možete nam reći onda, ili pojasniti nam, šta su i kako su hrišćani vjerovali u prvim, da kažem, u prvim stoljećima, odnosno kako su prvi hrišćani vjerovali u Isusa? Znači, kao što sam naglasio, znači, uzmite, na primjer, najpoznatiju enciklopediju ovog svijeta, Enciklopedija Britannica, tu jasno piše, ja vam mogu to dostaviti, znači, gdje jasno piše da su do 3. vijeka monoteisti. Ja kažem, znači, kad kažem monoteisti, oni stvarno mislim na monoteiste, da su oni do 3. vijeka bili u apsolutnoj većini. Znači, te debate to na samom početku nije bilo. Znači, postoje znači, crkveni oci ili sveti oci, kako ih neki nazivaju, koji su nam ostavili spise iz tog doba. Ja sam ovdje neke sastavio, prikupio, možemo kratko o tome govoriti, šta su neki, znači, ti crkveni oci govorili na tu tematiku. Na primjer, Polikarp, on je od 69. do 155. godine živio i on kaže, ima jedna molitva u sredini njegove knjige gdje se moli Otcu u ime prvosvještenika Isusa Hrista. Znači, Polikarp naziva Boga Otcem, znači čime je jasno da
znači na koga on misli, na jedinoga Boga u Bibliji. Onda ima Justin sa nadimakom filozof od 100. do 165. godine. Znači on kaže u ime Oca, Boga Oca i našega Spasitelja Isusa Hrista i Svetoga Duha, oni primiše vodu koja će ih očistiti. Znači ovdje u pitanju, znači krštenje iz Mateja 28:19, ali o tome ćemo sigurno isto još nešto čuti malo kasnije. Znači to nabrajanje nije nikakvo trojstvo, niti daje bilo koje objašnjenje o tome. Znači Just je vjerovao da je Isus preegzistirao, ali da nije od vječnosti, znači time Justin nije klasičan trojičar. Pored toga Justin vjeruje da je Isus sam koncipirao svoje rođenje. To pišu u prvoj apologiji u 33. poglavlju, to je zaista malo čudno. Znači vjeruje da je Logos izašao iz Oca i to su platonističke misli i nije ni čudo što Justin znači, ima taj nadimak filozof. Onda ima, na primjer, ta Didaha, ona je nastala negdje oko 100. godine nove ere. Spisak o crkvenom redu govori se o krštenju u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je opet nabrajanje, znači iz Mateja 28:19. Ignacij Antiohijski, 35. godine do 107. otprilike. Znači u takozvanom učeništvu Ignacij Antiohijski u 2. poglavlju piše da ima samo jedan Bog koji je stvorio nebesa i jednoga Isusa Hrista, jedinorodnog Sina. Sa druge strane govori o Bogu u ljudskome obliku. Pismo Efežanima 19. poglavlje. Znači postoje razne verzije od tog Ignacija, pa učenjaci polaze od toga da su ove duže verzije naknadno falsifikovane. Znači uz korist dogme, o tome ću još nešto kasnije govoriti. Onda ima, na primjer, Teofil Antiohijski, prvi koji je koristio grčku riječ triados. Znači, to isto mnogi možda ne znaju. Znači, ta riječ, kad se govori o triadologiji, ta riječ zaista ne postoji. Znači, niti u Starom zavjetu, niti u Novom zavjetu. I ovdje ima sad, znači, prvo koji je tu riječ koristio. I on kaže, trojstvo je kod njega Bog, riječ i mudrost. Znači, Autolikos, 2. poglavlje, 15. stih. Znači, opet je u pitanje nabrajanje, ali on ne govori o Otcu, Sinu i Svetomu Duhu, nego o Bogu, Logosu i mudrošću. Znači, da li je to trojstvo? Veliko pitanje. Onda crkveni otac, znači čuveni Irinej, 135. do 92. godine, znači čovjek iz 2. stoljeća, jedan od prvih koji se bavio sistematskom teologijom. Bog ne djeluje lično nego preko svoje hipostaze. Znači to piše u Protiv jeresi u 2. knjizi, 30. poglavlju, u 9. stihu. Ovdje se vidi utjecaj Filona Aleksandrijskog, znači to je jedan jevrejski filozof, znači koji je nazvao znači Logosa. Treba znati, postoji jedan Logos u filozofiji i postoji jedan Logos u Bibliji. Znači to se nažalost često miješa i taj Filon Aleksandrijski, znači on je u to vrijeme, on je živio u vrijeme znači Mesija i on je rekao da je Logos drugi Bog. Znači on ga je tako nazvao i znači tu se vidi njegov utjecaj. Znači, Tertulijan iz Kartaga, 160. do 230. godine, on je prvi koji je koristio latinsku riječ, Trinitas, protiv Praksesa, 23. poglavlje. I spominje Oca, Sina i Svetoga Duha. Ne razvija se kod Tertulijana isto nikakva triadologija, nego se radi o nabrajanju. Jer na drugom mjestu, protiv Praksesa u 9. poglavlju, znači on kaže da je Otac veći i da se razlikuje od Sina. Znači, Tertulijan vjeruje u subordinaciju, to znači da je Otac veći od Sina i da je Isus njemu podređen. Onda dolazimo do jedne vrlo zanimljive osobe, to je Origen Aleksandrijski, on je živio od 185. do 253. godine. On je prvi koji je od ekonomskog trojstva, znači gdje se spominju Otac, Sin i Sveti Duh, postavio temelj za imanentno trojstvo. Šta to znači? Znači, on je prva osoba koja je prebacio rođenje Isusa u vječnost. Jer vidite, problem je tada bilo kad su oni krenuli sa tom sistematizacijom teologije, znači bilo je tu dosta napada sa filozofske strane. Znači, filozofi su tražili neke tačke gdje su mogli
da dokažu da je hrišćanstvo jednostavno, mislim, znači nešto što nikom ne treba, čak su rekli znači, da je hrišćanstvo primitivno. I sad su ovi filozofi jednostavno tražili mogućnosti kako da napadaju to hrišćanstvo. I ovaj Origen Aleksandrijski, on je znao dok ne prebaci znači, tog sina Isusa u vječnost, on će stalno imati napade od tih filozofa. Jer naravno trojstvo nema bez toga ako znači, sin nije rođen iz vječnosti. Mada je to naravno kontradikcija, rođen u vječnosti, ali on je taj čovjek koji je to učinio. Zanimljivo je i da je Origenov učitelj bio Plotin. Znači, Plotin je helenistički filozof iz 3. vijetka koji se smatra osnivačem novoplatonizma. Znači, onda je naravno pitanje ako znači, imate takvu strukturu, znači platonističku strukturu u svojoj glavi, znači da li je to stvarno, da kažemo, poželjno da bi objasnili znači, neka teološka pitanja. Znači, ja vjerujem da vi sigurno, ako hoćete da objasnite nekom nešto iz Kurana, da, ne znam, nećete pitati nekog budistu ili, ne znam, nekog agnostičara, nego nekog koji isto vjeruje, znači, u vašu vjeru, je tako? Znači, tako da ako imate, da kažemo, tu neku platonističku koncepciju u svojoj glavi, onda je pitanje da li to stvarno pomaže, znači da se objasni Bog i Mesija iz Biblije. To je za mene veliki znak pitanja. Znači neoplatonizam jeste religijsko-mistička škola Platonove filozofije koja je djelovala u 3. do 6. stoljeća. I Origen je prvi koji je koristio tu riječ bogočovjek. Znači, Origen isto nije trojičar i on vjeruje da je Bog Otac nad svima. To pišu u njegovoj knjizi De Principis, 1. poglavlje 3, gdje piše da je Bog veći od Sina i od Duha. Znači, jedan poznati napadač sa filozofske strane bio Porfirije, koji je bio isto učenik od Plotina, znači tog čovjeka koji je osnivao novoplatonizam. I taj čovjek se nazvao, oni su ga nazvali šetajućim univerzitetom, to očigledno neki užasno pametan čovjek bio. I on je pisao 15 knjiga sa naslovom Contra Christianos. Te knjige su nažalost sve nestale. I one su naravno krenuli odbrane apologetičara, pogotovo od 3. vijeka, ali problem je što su mnogi od tih apologetičara imali platonističku pozadinu. Znači o tome sam govorio, koliko je to zaista korisno ako neko koji želi da brani biblijsku vjeru da ima filozofsku pozadinu, jer apostol Pavle u Kološinima 2.8 kaže da se uzdržimo od bilo koje filozofije. Dobro, znači vi... ima dosta... Sve u redu. Znači vi želite da kažete da ovo trojstvo, da ovako pojednostavim, ovo trojstvo koje imamo sada, koje je prisutno i kod pravoslavaca i kod katolika, znači jednakost između Oca i Sina i Duha Svetog, vi želite da kažete da to trojstvo u prvim stoljećima u takvom obliku nije bilo prisutno. To je tačno. Znači to se tek kasnije razvilo. Naravno, znači postoji da kažemo jedna crvena linija koja, znači što se tiče razvitka te dogme. Znači jedna ključna stvar je sigurno bila to što sam spominjao, znači Origena Aleksandrijskog, koji je prebacio, prvi čovjek koji je prebacio rođenje Isusa Hrista u vječnost. Znači odatle vam dolazi da je rođen od vječnosti, ali to je naravno kontradiktorno. Znači ne može čovjek da bude rođen od vječnosti ili nije. Znači i onda to što želim da kažem, to daje municiju svim neprijateljima izvornog hrišćanstva koji žele da napadaju ili da nađu slabost u tom sistemu. Mi smo imali često puta da čujemo tokom ovih prethodnih debata riječ sabor ili koncili. Možete li nam nešto reći o tome, to jeste preciznije, da li su crkveni sabori koji su bili koncili od Nikejskog pa dalje, da li su oni imali ikakvu ulogu
kada je u pitanju formiranje trojstva ili dogme o trojstvu onaka kakva ona jeste danas. Da. Ok, znači počet ćemo od najpoznatijeg sabora ili koncila, a to je bio taj 325. godine u Nikeji. Znači, razlog je bila arijanska rasprava. Arije, svještenik iz Libije i njegovi sledbenici, znači oni su vjerovali da je Isus samo sličan Otcu i da Isus nije od vječnosti egzistirao. Sa druge strane bio Atanazij koji je vjerovao da Isus od istog bića kao i Otac. Znači, episkop Aleksandrije ga je ekskomunicirao iz crkve 320. godine. Znači, tu nije bilo mnogo govora. Znači, treba da se sluša što crkva kaže. Znači, neko je to odlučio i ako vam se ne sviđa, znači onda letite van. Znači, caru Konstantinu, znači, su došle te primjedbe sa obe strane. On je pisao pisma i onda je, znači, 325. sazvao taj sabor, poslao je 2000 zvanica. I koliko meni poznato, mislim, odazvalo se nekih 308, znači, biskupa. Znači, da kažemo 20% ljudi, 20% pozvanih je došlo, a čitav zapad, znači, se nije tamo pojavio. To su većina bili, znači, biskupi sa istoka. Znači, car Konstantin je presedavao tome na svojoj pozlaćenoj stolici i tu se odlučilo od toga, znači, da li je Isus jednog bića sa Otcem. Arijanci su onda bili protjerani i 3 godine kasnije se vratio Arije na koncilu u Nikomediji sa 250 biskupa. Je ekskomuniciran onda biskup Aleksandar, znači taj trojičar je onda ekskomuniciran i svi koji su zastupali jednakost Oca i Sina. Znači, po tome se vidi da su to stvarno bile, da kažemo, prvenstveno političke igre. Znači, možda tu neki ljudi stvarno misle da su to bile kao, da su oni tu svi sjeli i molili se i onda je tu, ne znam, neko nebesko čudo se desilo. Nije. Znači, on je, mislim, treba biti iskren. Znači, car Konstantin je imao dosta unutrašnjih neprijatelja i spoljašnjih neprijatelja, kažemo političkih, na svojim granicama. I onda su tu bili neki teolozi sa jedne i druge strane i oni su se tu sada svađali oko toga, znači, o nekih teoloških pitanja i on kao car, naravno, će sad to da uzme u svoje ruke, koji nije bio teolog. I sa druge strane, znači, on je bio, znači, i, da kažemo, neki način poglavar crkve i poglavar, znači, paganske vjere. Znači, postoje novčanice gdje je on slikan i na jednoj strani je njegova slika, a na drugoj strani je slika Boga Sunca. Znači, po tome on je, da kažemo, tu igrao više uloga. Da li je taj čovjek zaista bio hrišćanin, znači o tome se učenjaci još dan danas raspravljaju. Znači, i onda, znači, na koncilu Antiohiji 341. godine sa 100 biskupa i cara Konstantina II. Su ponovo odbacili tu jednakost koju su oni odlučili 325. godine. I treba još dodati što je važna stvar i što, da kažemo, ove velike crkve ne žele da čuju, ali je historijska činjenica. Znači, da se car Konstantin, znači, koji je prvo zastupao to da je Otac i Sin, da su oni jednaki, da se on, znači, kratko prije svoje smrti krstio po arijanskom obredu. Znači, da kažemo, to je, da kažemo, neka, da kažemo, u znaci navoda jedna njegova mrlja sa triadološke strane, jer oni pokušavaju sad naravno njega da prikažu kao čovjeka koji je to branio, ali pitanje je da li bi Bog stvarno izabrao takvu jednu osobu. Uostalom je car Konstantin i ubio svoju ženu i svog sina. Znači, ja lično mislim da postoje druge osobe koje bi Bog sigurno mogao da koristi, koji će da brane, znači, izvornu vjeru. Znači, na koncilu u Riminiju Seleucija 359. godine sa 500 biskupa je opet ponovljeno to da Bog i Otac nisu istog porijekla. Znači, to je stalno išlo, znači, na jednu i na drugu stranu i onda je došlo, da kažemo, veliki preokret u korist trojstva i to je kad je 381. godine bio taj drugi koncil i car Teodosije je došao na scenu.
Znači, i on je onda odlučio, on je bio trojičar i onda se opet sve promijenilo, on je odlučio da sve crkve moraju da se vraćaju, znači, u trojičarske ruke. Znači, svi ti arijanci su bili protjerani i što je isto zanimljivo, znači, poznati kodeks Theodosios, znači, u njemu je upisano preko 60 zakona u korist trojstva. Znači, država vas jednostavno ganja ako ne vjerujete to što je on odlučio. Znači, krenule su represije i onda se naravno sve promijenilo. Znači, vi vi ste u Bosni, ja sam tu u Švajcarskoj, mislim, vama niko ne brani, znači, to da vjerujete što želite i meni ovdje isto niko ne brani. Ali sigurno bi bilo i drugačije situacije, vi ste sad u Mostaru, je tako? Da. Znači, da vam neko dođe u Mostaru, neki vladar i da vam kaže, izvinite, gospodine Gološe, ovo više ne može. Iako vam se ne sviđa, ja ću doći sa mojim mačem i da vas ubijedim. I onda je pitanje, znači, da li je to zaista nešto što bi Isus prihvatio? Znači, da li je Isus nekoga ganjao ili znači, da li je koristio mač da bi nekoga prisilio da vjeruje u to što on kaže? On to uopšte nije radio. Znači, to je sve slobodna volja. Znači, vi možete da vjerujete u šta hoćete. Znači, zašto bi ja sad nekog prisilio da vjeruje u to što ja vjerujem? Znači, to je moje lično mišljenje. Možda i griješim, ja ne kažem da sam ja u pravu. Znači, to je sve moje lično mišljenje i trenutno stanje što sam ja kroz tih, ne znam, 100 knjiga koje sam pročitao na tu temu, znači, saznao za sad. Možda i nisam u pravu, ali to je moje lično mišljenje što drugi misle. Znači, ja samo dijelim ovdje moje mišljenje. Niti zastupam nekakvu crkvu ili bilo šta. To, znači, jednostavno ja se bavim s tim u moje slobodno vrijeme. I znači želim to da podijelim sa drugima i u tome stvarno. Znači iz onog što ste rekli, koliko vidim, znači ono što je bila rasprava na tim saborima jeste jednakost između Oca i Sina i eventualno i Duha Svetog. I mi smo u prošloj debati sa gospodinom Popovićem smo se dotakli ove teme, to jeste koliko mi se čini da se termin u kršćanstvu naziva homoousios, to jeste jednakost između Oca i Sina i Duha Svetog. Da nam nešto oko toga možete također pojasniti, to jeste da li sam dobro razumio, znači da su svi ti sabori u stvari bili rasprava oko ove stvari. Ok, homoousios. Znači da na kraju prvog ekumenskog koncila 325. godine je prvo napisano obaveštenje, znači bez te riječi. Znači tu uopšte homoousios nije bilo unutra, o tome piše biskup Eusebije Cezarejski, znači koji je živio od 265. do 340. godine svojoj crkvi. Znači, i sad radi se o sljedećem. Znači, problem jeste da ta riječ ima gnostičko porijeklo. Znači, gnostičari tvrde da je Isus samo manifestacija nebeskog Oca. Znači, jer oni kažu da znači, nešto što ima tijelo ne može da je čisto i zato su oni se složili, ok, Isus je poslanik, ali on nije znači, nikakav čovjek. On može da izgleda kao čovjek, da liči na čovjeka, ali znači, ne može imati nikakvo pravo tijelo. Znači, mi možemo naći korišćenje te riječi uostalom kod gnostičara Balisidesa ili gnostičara Claudius Ptolemeusa iz 2. i 3. stoljeća, mnogo ranije nego što su tradicionalni hrišćani počeli da koriste tu riječ. I Arije, znači koji nije vjerovao u trojstvu, isto nije koristio tu riječ jer on je znao za porijeklo te riječi. A sa druge strane, čak i Atanasija, znači koji je branio trojstvo, on u njegovim spisima do prvog koncila znači, nije koristio tu riječ. I onda je na tom koncilu car Konstantin odlučio da se ta riječ ubaci, jer znači, tražilo se znači, jedna riječ koja bi se mogla koristiti kao, da kažemo, teološko razgraničavanje sa arijancima. Tako da, to što sam na početku spominjao, znači, treba braniti svoju vjeru sa tim rečnikom koji je dat od Boga. Znači, ako mi počinjemo znači, da koristimo rečnik koji je van toga, znači posebno znači, što se tiče znači, nekih paganskih ili nekih filozofskih struja,
znači odmah dajemo municiju svim neprijateljima, znači naše vjere. Veliki broj kršćanskih teologa će kazati da kada su pitanju sabori ili kada su pitanju termini koje mi sada ovdje spominjemo i koristimo, da su to u stvari, na primjer, samo termini, kao što, na primjer, imamo nauku teologija, i kada su u pitanju sabori, da su stvari bili samo rasprave, odnosno potvrđivanje onoga što je u stvari bilo prisutno. Znači oni hoće da kažu da je trojstvo bilo prisutno, međutim da nije bilo, tako da kažemo, nazivano ili nisu bili korišteni oni termini koje mi sada koristimo. Međutim da je u stvari trojstvo kao trojstvo bilo prisutno. Znači kako bi vi odgovorili na tu tezu? Pa vidite, znači jedan apostol Pavle koji je išao po malu Aziju, znači današnju Tursku, preko Makedonije do Rima, znači on za sve to nije znao. Znači sve te, znači, te hipostaze, substance, znači homosios, i on to sve nije znao. Kako on mogao, znači u znacima navoda, da odradi svoj posao, znači jednostavno da vjeruje svome Bogu, ili je njemu nešto falilo? Znači je li njemu nešto nedostajalo u tome što je on vjerovao? Znači da li je jedan Mojsije, Avram, Salomon, kralj, David i tako dalje. Znači, svi oni za to nisu znali. Znači, pitanje je kako su oni mogli da žive, znači, bez toga. To je veliki znak pitanja. Znači, vi imate teologe koji kažu, znači, triadološki teolozi koji otvoreno kažu, da budemo iskreni, trojstvo u Starom Zavjetu nema. Znači, oni to iskreno kažu. Onda imate druge koji kažu, pa dobro, znate, nema ga u cjelini, ali kao neko naznačenje. Znači kao nešto kroz neku sijenku, ali ta sijenka se onda gubi onda u Novom Zavjetu. Ali problem je sljedeći, da vidite, znači Stari Zavjet vam je nekih 78% Biblije, a Novi Zavjet 22%. Dakle, ako uzmete poglavlje. Znači ono je pitanje, znači da ako je to zaista tako važno ili centralno, znači mogli bi valjda da polazimo od toga, znači da i u Starom i u Novom Zavjetu imamo znači jedno poglavlje koje nam jasno objašnjava šta to znači. Znači ja nemam nikakvi problem s tim. Znači da piše, vidite, znači ili kad je jedan čovjek, znači, pitao Isusa, izvinite, koji je, znači, najveći zakon? Znači, u Marku 12:29. Znači, Isus je tu imao mogućnosti, on je citirao samo Mojsija. On je rekao Šma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Samo što je, znači, mi to imamo samo na grčkom. Znači čuj Izraelu, Bog naš jedini je jedini Bog, jedini Gospod. Znači on je samo ponovio Mojsija iz 5. Mojsijeve 6:4, znači taj poznati Šma Israel, to svaki Jevrejin zna. Znači Isus je tu imao mogućnost da kaže, izvinite, to što vas je Mojsije učio, to jeste bilo tačno, ali nije bilo potpuno, a ja ću sada vama još da pojasnim neke detalje. Znači, ali koje su toliko komplikovane da mi to ne možemo da razumijemo. Ja nemam nikakvi problem s time, ali to ne piše. Znači, Isus ništa novo oko toga ne govori, nego on samo ponavlja Mojsije i ne dodaje ni jednu riječ. Ja ću vam spomenuti samo jedno iskustvo koje sam ja imao s jednim svećenikom kada sam razgovarao o ovoj temi i postavio sam pitanje koje ćemo se dotaknuti sada. Jer kao što ste rekli da 78% u Bibliji otprilike ide na Stari Zavjet, pitao sam da li su prijašnji proroci, kao što je Abraham, kao što je Mojsije i tako dalje, da li su poznavali trojstvo ili nisu. Jer mi je kazao, ne, nisu poznavali trojstvo. Ja sam rekao, dobro, ti sada poznaješ trojstvo? On je rekao, da, ja sada poznajem trojstvo. Onda sam ga pitao, dobro, da li je tvoje poznavanje Boga potpunije nego poznavanje Boga od strane Abrahama, Mojsija i drugih proroka? On je rekao, da, moje poznavanje Boga je potpunije nego Mojsijevo i Abrahamovo. Znači to je uistinu, tako da kažem, jedna veoma čudna stvar, ili jedna veoma čudna teza, to na primjer da danas neko kaže da poznaje Boga bolje nego što su ga poznavali, njegovi
nego što su ga poznavali njegovi proroci. Samo da kažem, s obzirom da nam dolazi veliki broj pitanja od gledalca šta znači homoousios, znači to znači jednakost. Znači jednakost između Boga, Oca i Duha Svetog. Znači da su potpuno jednaki svemu. Da, Oca, Sina i Duha Svetog. Da su potpuno jednaki u svemu. Dobro, kada ste već spomenuli Stari Zavjet. Znači Stari Zavjet predstavlja sigurno i tekako veliku važnost za kršćane općenito. Predstavlja veliku važnost kada su u pitanju proročanstva o dolasku Isusa i tako dalje. I zato, na primjer, vidimo da svaka Biblija, znači kada odemo i kupimo Bibliju, znači da Biblija ne sadrži samo Novi Zavjet, nego sadrži i Stari i Novi Zavjet. Također znamo, znači, da je Stari Zavjet dat Židovima. Da li u Starom Zavjetu nalazimo ikakav spomen trojstvu i da li se u historiji, da kažem u historiji Starog Zavjeta, odnosno u historiju judaizma ili oni koji su poznavali jezik Starog Zavjeta, da li se ikada pojavila osoba ili osobe ili skupine ili sekta koji su vjerovali u trojstvo? Vidite, ja ne znam koliko ima hrišćanskih denominacija, mislim nekih 20.000, ja stvarno sve ne poznajem. Znači, znači, sigurno toga ima, znači, da neko kaže da na osnovu Starog Zavjeta, naravno ima nekoliko stihova, znači, koji se kao koriste toga ćemo se dotaknuti. Znači, često se koristi riječ Elohim, da ona upućuje na trojstvo. Da li nam o tome, na primjer, nešto preciznije možete kazati? Elohim. Da, to je, da kažemo, jedna stvar koja se koristi da bi se dokazalo da je trojstvo u Starom Zavjetu. Znači, treba prvo reći, Elohim, znači, jeste množina. Ali, na primjer, vam je Jerusalim. Jerusalim vam je na hebrejskom isto množina. Znači, da li postoje 3 Jerusalima u Izraelu? Ja sam prošle godine bio, ja sam samo vidio jedan. Znači, nije baš to tako jednostavno. Znači, ali možemo ići dalje. Naprimjer, paganski bog Dagon je nazvan Elohim u Starom Zavjetu. To vam je 1. Samuilova 5.7. Bog Amorijaca, Kemoš, je nazvan Elohim, Suci 11.24. Onda što je vrlo interesantno da i sam Mojsije, znači sam Mojsije je 2 puta nazvan Elohim. Znači da li je Mojsije da li ima u Mojsiju 3 osoba? Znači, 2. Mojsijeva 4.16 i 2. Mojsijeva 7.1. Znači, tu je nazva Mojsije 2 puta Elohim. Znači, da li se klanjamo ime i Mojsiju? Naravno ne. Znači, u čemu je stvar? Radi se o tome, znači, da zastupnici sa jedne strane, znači, po tome se vidi, znači, ko sve može se zove Elohim. Znači, ali što se tiče Mojsije, zastupnici Boga mogu da se nazovu, znači, imenom Boga. Nije to nikakvi problem. Jer on zastupa Boga, on dolazi u ime Boga, ali naravno Mojsije zna da on nije Bog. On samo dolazi u snazi Božijoj. Znači na hebrejskom taj princip se zove šalijah. To vam je možda u našim krajevima nešto kao, kako bi se to moglo nazvati, kao generalni zastupnik. Naprimjer, vi sad osnujete neko preduzeće kod vas u Mostaru. 100% znači je u vašem vlasništvu. I onda zaposlite mene kao, generalnog direktora. I onda kažete, vi Vuksanoviću, vi sada ste ovdje u moje ime i vi sad djelujete u moje ime i ja vam dam sva prava i svu snagu moju i sve. Znači, onda ja dolazim u ime, znači, Dževada Gološa. I ako ja nisam Dževad Gološ, znači, to vam je otprilike to. Znači, neko može, i to je to što, znači, Mojsije, nije nikakvi problem da se Mojsije naziva Bogom. Jer Mojsije naravno zna da on nije Bog. On zastupa, on je zastupnik Božji i na taj način, to je hebrejski princip. To možete u hebrejskim enciklopedijama pročitati, ja vam mogu poslati link, to nije nikakvi problem. Znači, to je čisti hebrejski princip, znači da zastupnik može da nosi ime toga koga on zastupa. Na primjer, tokom debate ili tokom čitanja
tema ili tekstova ili knjiga na ovu temu, možemo naići na nekoliko citata koji se spominju iz Starog Zaveta sa kojima se želi potkrepiti ova tema, to jeste pitanje ili doktrina trojstva. Primjer od toga je iz prve Mojsijeve knjige, iz prvog poglavlja 26. stih, gdje se kaže: tada reče Bog da činimo čovjeka na sliku i priliku svoju. Da li ovaj citat po vama ukazuje na bilo koji način na trojstvo? Pazite, znači to je, da kažemo, klasični citat koji se koristi, ili bolje rečeno koji se koristio. Kažu, to su komentatori koristili prije 100 godina i to danas više, da kažemo, ozbiljni komentatori ne rade. Znači, čak možete uzeti trojičarske komentare i, da kažem, imate u Starom Zavjetu 4 puta to kad se mi spominje sa Bogom. Znači 3 puta kod Mojsija i to je jedan od njih i jednom kod Isaije. Znači, a sa druge strane imate preko 10.000 puta, znači, gdje se Bog spominje u jednini. Znači, to vam je otprilike kao da, znači, nas dvoje, znači, stojimo sad ispred jednog drveta i, znači, ja vam kažem, izvinite gospodine Gološe, vidite li ova 4 lista? I onda vi kažete, da, vidim. I onda vi meni kažete, a vidite li vi ovih drugih 10.000 listova? Znači, svako vidi ono što želi da vidi. Znači, Stari Zavjet je apsolutno monoteističan i, znači, monoteistički i ta 4 mi ništa ne mijenjaju. Neki kažu da se radi o, znači, takozvani pluralis majestatis, znači kao ono kad se kaže vaša ekscelencija. Znači, kad to nekome kažete, znači, nije su to više osoba, nego hoćete samo da naznačite koliko je neko važan. Ali vjerojatno nije to u pitanju, znači po nekim hebrejskim komentatorima izgleda da je u pitanju, znači da je Bog pričao sa svojim anđelima. Također, na primjer, od stihova koji se koristi jeste stih Izaije iz 9. poglavlja 6. stih, gdje se kaže: jer nam se rodi dijete, zatim dalje se kaže: čudo od savjetnika, glasi ime njegovo, jaki Bog, Otac vječni, knez mira. Da li nam, na primjer, ovom stihu možete kazati, jer trojičar također ovaj stih iz Starog Zavjeta koriste kao dokaz koji ide u prilog dogmi trojstva? Da, znači Isaija 9.6 se zaista često koristi, znači u korist ako je u pitanju, znači, trojstvo u Starom Zavjetu. Znači tu ima 2 stvari koje su unutra. Znači jedno je Bog silni, što se na hebrejskom zove El Gibor i može se isto prevesti sa Božjim ratnikom. Na primjer, Martin Luther u svom prevodu, Martin Luther je trojičar, znači on je to preveo sa junakom. Znači on znači, može se kao Božji ratnik, Božji junak. To se ne mora prevesti u smislu kao Bog silni. Znači neko koji ratuje ili ko je za Boga. Znači to je ta riječ El Gibor, ali koja se samo spominje 2-3 puta u Starom Zavjetu. Druga stvar je Otac vječni. To je već interesantnije. I ona sad u pitanju kako to sada Isus odjednom Otac. Znači, jer treba jasno reći, znači, i u hrišćanskom i u jevrejskom svijetu, znači znači u tom stihu se radi o Mesiji. Znači to nije stih o Bogu nego o Mesiji. Znači Otac vječni, tu se govori o Mesiji. Ali to se isto vrlo lako može objasniti, jer Isus, znači to vjerujemo u hrišćanskom svijetu, znači kad se on bude vrati u svoje carstvo, on će biti u političkom smislu naš Otac. Znači, a ne kao Bog. Jer Isus jasno kaže u Novom Zavjetu, mislim, nemojte nikoga da zovete Otac. Nikoga, samo Bog koji je na nebesima. Znači, to je jasno. Znači, tu nema nikakve kontradikcije. Rješenje je u 22. poglavlju iste knjige Isaije, gdje je Eljakim, otac Jerusalima i domu Judinu. Znači, ako jedan Eljakim može da bude otac, onda naravno nije nikakvi problem da Mesija bude, u znacima navoda, Otac vječni, pošto će njegovo carstvo naravno trajati duže nego ovo od Eljakima. Da. Normalno, postoji još stihova, međutim, vrijeme mi neće dozvoliti da se vratimo na Novi Zavjet, odnosno da počnemo sa Novim Zavjetom. Naprimjer, zanimljivo je, ili da kažem očljivo je, da većina citata koji govore o trojstvu, odnosno koji se koriste kada je u pitanju dogma o trojstvu, da dolaze iz Evanđelja po Ivanu. Upravo dolaze iz Evanđelja po Ivanu, ne iz
iz ostala tri evanđelja, to jeste po Mateju, Mark i Luku, nego baš iz evanđelja po Ivanu. Zašto postoji, tako da kažem, ta neka razlika između Ivana i ostala tri evanđelja, ili da kažem, dok s druge strane imamo, na primjer, jednu veliku sličnost između ova tri evanđelja koja se i nazivaju sinoptička evanđelja. U stvari, zašto se oni tako nazivaju i zašto je evanđelje po Ivanu, da kažemo, po ovom pitanju drugačije, ili zašto se koriste više stihovi iz Ivanovog evanđelja, a ne iz ostalih evanđelja? Dobro pitanje. Znači, kao što ste tačno rekli, znači sinoptičari, znači Marko, Matej i Luka su dosta slični. I zanimljivo je, znači, u diskusijama, debatama i tako dalje, znači kad se pokreće to pitanje, onda se uvijek ćete primijetiti da se odmah skoči na Ivana. Većinom Ivan 1.1 i tako dalje. Znači, i onda je pitanje, znači, da li taj Ivan, znači, da li on ima neko specijalno znanje, znači, što ovi drugi nemaju, znači, šta je u njemu to toliko specifično. Znači, vi nećete, ili vrlo rijetko ćete naći nekog koji će o preegzistenciji i o tome da je, znači, Isus Bog i Sveti Duh Bog, znači da su to tri Boga u jednog, nego će uvijek krenuti od Ivana. Znači, to je zaista zanimljivo. Znači, naravno, on nema ništa specifičnog na njemu. Niti on ima nekakvo dodatno znanje ili posebno znanje što bi sad, niti to igdje piše, da sad u Novom Zavjetu piše u redu, ako vas zanima ta tematika, onda zaboravite ovu trojicu, jer to vam je još 6%. Znači imate 78% Stari Zavjet. Sinoptičke i evanđelje su vam još 6%, ona se već na 84%. Znači ono je pitanje da li ćemo u ostali 16%, znači je naravno ima dosta i o Ivanu, da li ćemo tu sad naći jednu vjeru koja očigledno u ostalih 84% znači faktički ne postoji. Ja? Znači, to što Ivan govori, on to možda da kažemo malo na neki drugačiji način objašnjava, ali on nikakvo posebno, on nikakvo dodatno znanje nema koje bi dovelo do toga da sad moramo njega da citiramo umjesto ostala tri evanđelja. Da. Dobro, spomenut ću vam, pitat ću vas za nekoliko stihova za koje mislim sigurno da oni koji prate ovu temu, to jeste koje interesuje pitanje trojstva, to jeste kako vi tumačite ta pitanja, s obzirom da većina, odnosno svi trojičari, ove stihove koje ću vam spomenuti, navode, to jeste kako bi dokazali dogmu trojstva. Od toga je prvi stih iz Ivana, znači prvo poglavlje, prvi stih. U početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ. Znači, kako se po vama tumači ovaj stih iz Ivana? Pa da, znači, to je odličan početak, jer treba reći da i ja kada sam, znači, tada prije, puno godina, znači, došao u jednu crkvu u Bazelu i ja stvarno nisam imao pojma o tome. Ja sam pitao tog svještenika, tamo izvinite, možete li mi objasniti ko je Isus? Ja stvarno nemam pojma. Znači, i onda naravno pitam to svješteno lice jer on je valjda to izučio i onda mi je on to objasnio. Znači, on je tačno uzeo taj stih i onda je, znači, prešao na 1.14 i rekao, znači, Logos je postalo meso. To je za mene na neki način bilo logično i onda sam, znači, to prihvatio jer što sam ja sad tu nešto pametan. Znači, svi to vjeruju sad zašto ja sad tu kao da nešto, mislim, niti me to sad tada mnogo zanimalo, nego jedno sam htjeo da znam, to je za mene bila završena priča i onda smo išli dalje. Znači samo to, kako je to sa mnom povezano, je taj stih me u stvari doveo do trojstva. Znači, šta tu piše? U početku biješe riječ i riječ biješe kod Boga i Bog biješe riječ. Sad nije u pitanju gramatika ili nešto, grčka gramatika da se tu pokušava nešto, znači, pokazati. Pogotovo, znači, tu su, znači, dvije stvari su ovdje u pitanju. Znači, Bog je riječ. Znači, sad šta se radi? I tu je ključna greška. Jeste da
tradicionalno se taj stih tako čita. Na početku bješe sin i sin bješe u Boga ili sin bješe kod Boga i sin bješe Bog. Pa onda je sin Bog, vrlo jednostavno. Ali onda je pogažen naravno monoteizam. Znači, onda nema monoteizma. Znači, ako je ta riječ jedna osoba, onda, znači, kod Ivana 1.1 nema monoteizma. Znači, tu se naravno može filozofirati, pa da, ne, pa 2 u 1 i 3 u 1. Ne. Znači, je vrlo jednostavno. Ali Ivan to nije rekao. Ivan je apsolutni hebrejski monoteista i on tačno zna što govori. Znači, on je rekao u početku bješe riječ. On nije rekao u početku bješe sin. Da je on htio da kaže sin, on bi to napisao, bez problema. Znači, kako se čita što se rekao, znači na početku bješe sin i sin bješe kod Boga i sin bješe Bog. Tako se čita, ali to tu ne piše. U grčkoj filozofiji, znači, kad krenemo od Heraklita sve dalje preko Platona, Plotina i do Filona Aleksandrijskog. Znači, Filon Aleksandrijski je od logosa napravio osobu. U filozofiji je logos jedna osoba i on tu osobu naziva drugi Bog ili čak i anđeo. Znači, tako tu se razvila, tako kažemo, anđelska hristologija i tu se razvila ta hristologija, znači da je Isus taj logos. Problem je u tome, znači da imamo, kao što sam rekao, imamo dva logosa. Mi imamo jedan logos u filozofiji, imamo jedan logos u Bibliji. Taj jedan logos sa drugim logosom nema apsolutno veze. Znači, Ivan je naravno znao da razlikuje logos iz Biblije od logosa od Heraklita. I onda posle od Filona Aleksandrijskog. Znači, u Bibliji, sad mi bježi ovaj telefon. U Bibliji, znači, nigdje, znači, vidite, logos nije ništa što je izmišljeno u Novom Zavjetu. Vi naravno imate logos i u Starom Zavjetu, samo što se onda na hebrejskom zove davar. I postoji 1441 put, znači, a logos postoji nekih 300 puta. Znači, 331 put. Znači, možete Strong's Concordance pogledate, znači, Hebrew i Greek i vidjet ćete, znači, logos nije osoba. Znači, u čemu je stvar? Kako se čita taj stih? Vrlo jednostavno. Znači, na početku bješe to što je Bog govorio. I ta riječ bješe kod Boga, taj govor bješe kod Boga i to što je Bog govorio, znači, je kod Boga. Znači, to je kao kod vas. Znači, vi sad nešto kažete. Znači, to što vi kažete, to je od vas. To je isto džavat gološ. Znači, to što vi govorite, to što izlazi iz vaše usta, vaš govor, to ste vi. Kad Bog nešto govori, 1. Mojsijeva 1.1, znači, krećemo od, znači, Bog stvori ovaj svijet, stvori, znači, univerzum, stvori more, stvori ljude, stvori životinje, sve on stvori svojom riječju. Psalam 33.6 daje jasno objašnjenje, znači, javi nam, znači, koristim ovdje, znači, jedan prevod, javinom su riječu nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova. Znači, to je taj jerusalimski prevod. Znači, jerusalimska Biblija. Znači, sve je Bog kroz svoju riječ stvorio. I onda, znači, u Jovanu ili Ivanu 1.1, monoteizam uopšte nije pogažan. Znači, u tome je stvar. Ako je logos jedna osoba, onda je monoteizam pogažan, ali logos nije, znači po Bibliji. Znači, po biblijskom razumijevanju nije logos osoba, nego je dah Božji, to što Bog govori. A u filozofiji jeste osoba i onda se naravno gazi monoteizam i problem koji mi imamo je da je u crkvenoj istoriji došlo do sastava između grčkog logosa i biblijskog logosa i to je dovelo do te dinamike o kojoj mi danas govorimo. Jedan stih koji je ovako meni, kako da kažem, zanimljiv, gdje se želi dokazati da je Isus Bog, ili tačnije Isusova preegzistencija, jeste iz 8. poglavlja po Ivanu, to je 58. stih, gdje se spominje da je Isus kazao, zaista kažem vam, prije nego što je postao Abraham, to je Ibrahim, kako mi kažemo muslimani,
ja sam. Znači, da li ovo ukazuje na Isusovu preegzistenciju, to jeste da li ovo ukaziva da je Isus Bog, jer ako je postojao, znači, prije Abrahama, koji je historijski, znači, prije Isusa, da li to na neki način možemo možda da razumijemo da je sam Isus Bog? Da, to je isto zaista jedan ključan stih koji se koristi u korist prvenstveno preegzistencije. Znači, zaista vam kažem, prije nego li Abraham postao, ja jesam. Znači, na pitanje, dobro, ja jesam šta? Ja jesam preegzistentno biće, ja jesam Bog, ali on to ne kaže. On samo kaže, to je na grčkom ego aimi. I on prvi put koristi taj stih kad je bio, znači u 4. poglavlju 26. stih, kad je govorio kod bunara sa Samarijankom i onda on odgovori, jer ona mu ga pita, jeste li vi Mesija? I on kaže, ego aimi. Znači, on kaže, ja jesam. I on tu ništa drugo ne kaže, nego znači, da je on Mesija. Ovdje se radi isto o nečem drugom, znači o kvalitetu, znači to je isto tipično znači, za hebrejsko shvaćanje, znači radi se o kvalitetu, a ne o hronologiji. Znači ako je Isus veći od Avrama, što je po Bibliji ili po Novom Zavjetu, znači time po hrišćanstvu, naravno jeste, znači on jeste veći od Avrama, po našem shvaćanju, onda on može da kaže da je prije njega, ali on to ne misli u hronološkom smislu, nego po njegovom kvalitetu. Ali znači ovdje, znači taj ego aimi koji se koristi, znači ja jesam, ne kaže ništa o njegovoj preegzistenciji, nego on samo kaže ja jesam Mesija. Znači jer u planu Božijem je to već sve bilo smišljeno, jer Bog stoji van vremena. Naravno, ovdje je mnogo stihova koje ja sada imam ispred sebe i mogu bi vam dosta postaviti pitanje, pa ću vam postaviti samo ovako ukratko. Također stih gdje se kaže ja i Otac jedno smo. Da li ukazuje da je Isus Bog? Ukratko, kako bi ga protumačili? Da, ja i Otac jedno smo. Znači, ta riječ jedno, znači imate na starogrčkom imate više riječi za jedno. Znači ta koja je riječ koja ovdje piše hen, h-e-n, a ne hajs, znači h-e-i-s. Znači što bi stvarno bilo numerički jedan, a taj numerički jedan se koristi na primjer u Marku 12:29, znači Isus govori da je Bog jedini Bog, znači numerički jedan. Znači, ali rješenje bez toga, znači bez tog, da kažemo, tih grčkih riječi, rješenje je vrlo jednostavno. Znači u Ivanu 17:21, znači Isus kaže, znači budite svi vi jedno, znači vi jedno, kao što smo ja i Otac jedno. Znači radi se jednostavno o tome da smo mi u planu da smo mi svi jedni, a ne u tome da smo mi od jedne supstance. Znači niti sam ja jedan sa Bogom u supstanci, nego da smo mi u planu i u namjeri da smo jedni. Znači da budemo svi mi jedni u planu i namjeri, kao što je, znači svi mi zajedno, kao što je Isus i Otac. Znači i on i koristi zato tu istu grčku riječ h-en. Također od stihova koji su poznati, 8. pogled, 28. stih, tada mu reče Gospodin moj i Bog moj. Da li to riječ Gospodin moj i Bog moj? Da, to pitanje se uvijek postavlja. Da li je Toma, znači nevjerni Toma, znači prvi trojičar, znači Ivan 20:28. Znači, u čemu je stvar? Znači, ja polazim od toga da je Toma vjerovatno bio saducejac, jer on nije vjerovao, znači, u vaskrsenje mrtvih. Znači, za njega je to bilo čudo. Znači, za njega je čudo bilo da neko može iz mrtvih da se probudi, jer on u to nije vjerovao. Znači, on nije vjerovao da jedan Bog, jedan nevidljivi i besmrtni, znači jedan nevidljivi i besmrtni Bog, jer Toma je bio Jevrej, znači da on stoji ispred njega. A rješenje se daje u 31. stihu gdje piše da je Isus sin Božji. Možda je to i vrlo bitno, pogotovo znači za gledalace koji su muslimani. Znači, sin, kad se govori o sinstvu u Bibliji, znači to je jedan status. Znači, Bog ima mnogo sinova. Znači, Bog nema, da kažemo u znacima navoda, genetsku porodicu. U Bibliji je Bog jedan, jedini i niko nije kao on. Znači,
sin je status. Znači, to i u Starom Zavjetu, to, na primjer, isto naziva čitav Izrael njegovim prvorođenim sinom. Znači, tu se isto radi o kvalitetu, a ne o hronologiji. Znači, sinstvo je status. Samo, znači, ako neko kaže da je sin, da ne dođe znači, do nekog pogrešnog tumačenja u smislu znači, da je Bog u Bibliju rodio, da kažemo na neki biološki način ili tako nešto. Znači, toga zaista nema. Sinstvo znači status u Bibliji. Da. Također, od stihova koji ilazimo, mada uistinu, kao što se kazao, mnogo, međutim, uistinu je mnogo korisno da vas slušamo vaša tumačenja. Spomenuti samo još od stihova, i spomenuti nekoliko, jedan od jeste, jer su trojica što svjedoče u nebu, Otac, Riječ i Duh Sveti. I ova su trojica jedno i troje. I troje je što svjedoči na zemlji, duh i voda i krv, i ovo je troje jedno. Da, ok. Znači to se zove, to je takozvani koma Johaneum, znači 1. Ivanova 5, 7 i 8. Znači, Karadžić sadrži znači, taj dio, Jerusalimska Biblija, Tomislav Dretar i Čarnić toga nemaju. Znači, vrlo jednostavno, radi se o falsifikatu iz 16. vijeka kada je Erasmo Rotterdamski preveo Novi Zavjet. Znači, sad ne znam jesmo li u njegovom drugom ili trećem prevodu, grčkom prevodu, kad je pisao Novi Zavjet, znači njemu su to dali. Znači, rekli su mu, oni su ga pitali zašto on to nije ubacio i on tada u to vrijeme nije bilo puno grčkih spisa. I on je rekao, on jednostavno nema znači, znači, tu grčku varijantu gdje taj stih piše i onda nekim čudom se to pojavilo. I onda je on to ubacio, ali zato što je bio politički pritisak na njega i on je čak i to priznao i rekao da mu to mnogo miriše na jedan falsifikat. Čak je i Martin Luther znači, svojim komentarima pisao da ne postoji goreg stiha, znači, a on je trojičar, znači Martin Luther sam kaže da ne postoji goreg stiha za tumačenje trojstva. Znači samo toliko o tome. Znači u nekim prevodima Biblije ovaj stih nalazimo, u nekim prevodima Biblije ne nalazimo ovaj stih. Da, jeste. Ako sad uzmete, na primjer, Karadžić, ja ne znam, možda ima neka revidinar, ne znam, ja sad, pa vidite, ja to sve radim na njemačkom. Znači, ja sad te naše prevode, ja to sve to radim na njemački jezik, znači, meni je, da kažemo, na neki način, pošto živim i rođen sam na zapadu, meni je njemački 100 put lakši nego naš jezik. Tako da i ne znam sve te prevode, znači sve te prevode ne poznajem. Ali ako uzmete sad Karadžić, taj stari Karadžić, znači vi ćete znači, taj dodatak, taj falsifikat naći, a u Jerusalimsku Bibliju je nećete naći. Dobro, kako vi na primjer sada kao kršćan, samo ovoga se moram dotaći ukratko, kako vi sada kao kršćan tumačite to da u nekim primjercima Biblije određen stih postoji, da u nekim izdanjima određen stih ne postoji? Znači, da li po ovome ima, da kažemo, najrelevantniji prevod Biblije ili najrelevantnija verzija Biblije na koju se može vratiti? Jer često puta, na primjer, ovo nije jedini, tako da kažem, ovo nije jedini stih. Na primjer, ja sam također nekim svojim skromnim iščitavanjem uočio, na primjer, u našim prevodima, kada je u pitanju ovdje, da tako kažem, Balkan, odnosno srpski, hrvatski, na bosanskom, da neki stihovi ili određeni stihovi postoje, a da u određenim prevodima ne postoje. Kako bi ovako ukratko prokomentarisali, da kažem, taj fenomen? Evo, dobro pitanje. Znači, ja ne znam koliko ja imam ovdje biblijskih prevoda kod kuće. Znači, vidite, postoji jedan, znači, postoji više problema. Znači, prvo, većina Biblija koje su znači, prevođena, znači ne zna sad svako starogrčki i hebrejski. Znači, to vam je već znači, tumačenje. Znači, neko koji to prevodi, on ima isto neku teologiju, znači neku svoju vjeru i to sve ulazi u Bibliju. Znači, jedna su naravno, da kažemo, ti stihovi, da kažemo, oni su jasni. Znači, da je to falsifikat, mislim, to skoro svi priznaju, mislim, oko toga nema dileme. Problem je nešto drugo. Znači do 4. vijeka je znači, taj grčki jezik, znači ti spisi koji su bili, to vam je, znači to se naziva koine grčki.
to je sve pisano velikim slovima i sastavljeno. I sad sve, znači kad vi sad od toga napravite rečenicu, sad zavisi gdje stavite zarez, zavisi gdje stavite tačku. Znači može da se desi da stih dobije sasvim drugi značaj. Znači vi možete da kažemo tako da manipulišete zato što toga znači da tako da tada te interpunkcije jednostavno nije bilo. Znači vi možete na taj način da dovedete da kažemo da pripravite Bibliju u takvo stanje da vama više leži ili vašoj teologiji. Znači neki to čak priznaju, oni kažu znate šta, to je tu unutra, ja ću to ubaciti. I ona još misle da su u pravu. Sad imate druge verzije koje su da kažemo bliže izvornom jeziku koji se onda možda teže čitaju. Vidite, ja nisam lingvista, ja sam diplomski inženjer. Znači ja se tim stvarima ne bavim, ali znači, ja znam koje prevode bi ja preporučio, ali i oni nisu perfektni. Znači jednostavno to treba priznat, mi izvornog teksta nemamo i mi moramo s time da radimo šta trenutno imamo i znači, naravno, ti su u pravu koji znaju starogrčki ili koriste neke interlinearne prevode. Pogledajte, evo samo ću vam, ako mi dozvolite, par minuta pojasniti kako je to kod nas, na primjer, u islamu. Ja također imam kod sebe u svojoj biblioteci, vidite, mi sjedimo ovdje u mojoj biblioteci, imam nekoliko prevoda Biblije, imam ovdje Šarićev prevod, Jeruzalemsku Bibliju, zatim Karadžićev stari, također Karadžićev novi prevod, zatim, međutim, na primjer, mi muslimani, odnosno u svim tim prevodima, mi ne nalazimo, na primjer, originalni tekst evo da kažemo, na grčkom jeziku. Međutim, mi muslimani, na primjer, kada prevodimo Kur'an, samo ću malo pokazati, kada prevodimo Kur'an, na primjer, ovdje kod sebe nemam prevod Kur'ana, nego evo Kur'an znači samo na arapskom tekstu. Mi, na primjer, za prevod Kur'ana kažemo prevod značenja. Znači, zato što kada prevodimo Kur'an, mi smo na jedan način prinuđeni da to određene riječi tumačimo. Međutim, u većini slučajeva kod nas biva da kada prevodimo Kur'an, da na jednoj, obično znači sa desne strane, biva ostavljen originalni tekst na arapskom jeziku, dok, na primjer, sa lijeve strane biva prevod. Znači, svejedno da li se to radilo, na primjer, o prevodu Besima Korkuta ili o prevodu Džemaludina Čauševića i tako dalje. To jeste da ukoliko se eventualno, da kažemo, desi neka razlika u prevodima između, na primjer, ako bi sada kazali između Korkuta ili, na primjer, između Džemaludina Čauševića ili nekog od savremenih prevodioca Kur'ana, znači mi uvijek imamo mogućnost da se vratimo originalnoj verziji i da se vratimo na tu riječ po pitanju koje se, tako da kažem, spore prevodioci Kur'ana i da jednostavno nakon što vidimo koja je to riječ, da se vratimo na samo tumačenje te riječi. Naprimjer, ko što vidite sada iza mene ove knjige, naprimjer, ja sam naprimjer tako sortirao knjige, naprimjer, postoje posebne police, naprimjer, samo za arapski jezik, to jeste leksikoni ili da kažemo riječnici arapsko-arapski, gdje tumače arapske riječi. Zatim, naprimjer, ovako isto imam police, da sad ne okrećem kameru, gdje su komentari Kur'ana, naprimjer, komentari Kur'ana koji su isključivo lingvistički Kur'an. Tako da na takav način jednostavno možemo da se vratimo na određenu riječ ukoliko su prevodioci je na različit način protumačili, odnosno preveli. Mada mi u samoj osnovi, kada govorimo o prevodima Kur'ana, mi kažemo da je to prevod značenja. Zato što svaki prevodioc sa jezika na jezik, i to mislim da je svima opšte poznato, da određene stvari mora, tako da kažem, da pojasni, odnosno da bukvalan prevod ne bi imao nekog smisla. Naprimjer, ako biste vi sada sa engleskog, sa njemačkog, oprostite, prevodili bukvalno, naprimjer, na naš jezik, znači da kažem crnogorski ili srpski ili bosanski, znači mnoge stvari znači ne bi imale smisla. I zato mi kažemo da je to prevod značenja. Dobro, samo još da se dotaknemo, na primjer, kada su u pitanju stihovi koji govore o trojstvu. Također, samo ako možete da nam ukratko protumačite, poznati stih gdje se kaže ja sam alfa i omega. Gdje Isus govori i kaže ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Znači, šta to znači da Isus alfa i omega? Ja to često imamo priliku da slušamo kada čitamo trojstvu, kada slušamo trojstvu, kada govorimo o trojstvu, znači navodi se kako je Isus alfa i omega. Mada je na neki način možda sada odmah možda napravi pogled, evo ako meni dozvolite da ja
kažem ovom stihu. Znači, da li je, na primjer, u Isusovom vremenu, da li su bili poznati ovi termini alfa i omega, znači šta to u stvari znači? Da, znači, pa je spomenuti stih je u ostalom u Otkrivenju, znači prvo poglavlje, 8. stih, znači gdje piše ja sam alfa i omega, govori Gospod Bog, onaj koji jest i onaj koji bijaše i onaj koji dolazi, sve vladar. Pantokrator. Znači, odgovor je u 4. i 5. stihu. Znači, vrlo jednostavno. Možemo to da čitamo. Znači, milost vam i mir od onoga koji jest i onaj koji bijaši i koji dolazi i od 7 duhova što su pred prijestolom njegovim i od Isusa Hrista. Znači, Otkrivenje 1.8 jesto kaže ja sam alfa i omega i onda se kaže znači gospodin Bog, onaj koji jest, koji bijaši i koji dolazi. Znači, u 4. i 5. stihu piše, znači, milost vam i mir od onoga koji jest i koji bijaši i koji dolazi, onda dolaze 7 duhova i onda dolazi i od Isusa Hrista, prvorođenca od mrtvih. Znači, on se tu jasno razlikuje. Ima još 2 puta gdje se alfa i omega spominje, ali znači opet to se odnosi na nebeskog Oca i ne na Isusa. Ali to je vrlo jednostavno objasniti. Znači, samo treba ići tu 2-3 stiha unazad i tu je već odgovor. Zanimljivo je i sam prvi stih, Otkrivenje 1.1, znači gdje piše, znači, otkrivenja Isusa Hrista koje mu dade Bog. Znači, kako jedno Bogu uopšte mora nešto da se otkrije? Znači, problem je sljedeći. I to je tada bio moj problem. Znači, dok sam tu dogmu vjerovao. Znači, stvar je vrlo jednostavna. Znači, to će vjerojatno dosta vjernika potvrditi. Ako Isus nije Bog, nema spasenja. To je to što mnogi ljudi vjeruju. Znači, u hrišćanstvu, znači, Isus je bezgrešan. Znači, ja znam, znači, plan spasenja je, znači, u Kuranu drugačiji nego u Bibliji. Ali, znači, to je u Bibliji apsolutno sve. Znači, ako Isus, znači, nije bezgrešan, onda nema spasenja. I sad dolazi nešto, znači, čudno. I što je to što sam ja isto radio i vjerovao. Znači, ako je bezgrešan, onda mora automatski da je Bog. Znači, i tu je, znači, problem. Jer to uopšte nije povezano. Ali to se na neki način, ljudi polaze od toga. Ali Isus je učio poslušnost. Hebrejima 5.8. Znači, Isus je učio tu poslušnost. I zbog te poslušnosti, Filipljanima 2.9, on je podignut nad svih. Znači, i tako da to nije nikakvi problem. Ljudi jednostavno strahuju, znači ti koji vjeruju u Bibliju i plan spasenja Biblije, da ako Isus nije taj Bog, da će oni da gore vječno u paklu. I oko toga je velika dilema, ali to je nešto što je napisao, znači, Atanazije. Znači, crkveni otac Atanazije, on je to rekao. Znači, ako Isus nije Bog, nema spasenja. Znači, ali problem je, znači, na prošloj debati ja sam, znači, pratio te zadnje 2 debate koje su bile zaista interesantne i u prošloj debati sam čuo nešto što je rekao gospodin dr. Popović, ja mislim. On je rekao, znači, Bog je postao čovjek da bi mi postali bogovi. On je citirao tu, znači, Atanazije i to je tačno. Znači, Atanazije je to rekao. Vidite, po Bibliji, znači, mi nismo izgubili naše božanstvo, nego mi smo izgubili našu ljudskost. Znači, u prvoj Mojsijevoj, znači, Sotona, đavo, znači, on obećava tu 2 stvari. Znači, da ćete biti kao Bog i da nećete da umrete. Znači, Adam je težio za tim božanstvom i izgubio svoju ljudskost. On je izgubio svoje božanstvo. Znači, problem je, ja mislim, znači, da je tu jedna velika dilema. Znači, ako je Isus Bog i ako je Isus moj brat, onda je naravno pitanje šta sam onda ja.
Ja, jer ja smatram da Isus znači meni vraća moju znači ljudskost koju sam izgubio. Ja ne govorim ovdje o tom, ja mislim to se nazove prvorođeni grijeh ili tako nešto, je tako? Znači da se to naslijedi. Znači to je isto jedna dogma iz katoličke crkve, samo da smo jasni. Znači to nema nikakve veze sa hebrejskom antropologijom. Znači to je isto nešto što je izmišljeno, da se tu čovjek dijeli u tijelo i dušu i duh i ono jedno može kao da se isprlja, ovo drugo ne i vječne duše. To bi sad bile druge teme. Ali znači mi nismo izgubili naše božanstvo. Znači u tome je stvar. I znači taj koji nam nudi božanstvo u prvoj Mojsijevoj knjizi, znači to je đavo. To sam samo htio da naglasim. Ja ću samo još jedan stih i sa tim ću se zadovoljiti, onda ćemo se osvrnuti na još nekoliko pitanja. A to je poznati također stih iz Evanđelja po Mateju, iz 28. poglavlja, gdje se kaže: zato idite i počnite činiti mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Da. Znači, da, poznati stih koji govori o tome, znači da treba da se krštava, znači problem je vrlo jednostavno. Znači, taj stih u prednikejskim spisima grčkim ne postoji. Znači, sad učenjaci ima tih koji kažu taj stih je dio Biblije i ti isto kao što smo spomenuli prije koma Johanehum, znači 1. Ivanova 5, 7, 8 stih, da se radi o falsifikatu. Znači prvo što se treba reći, znači taj stih tek poslije Nikeje zaista postoji u grčkim spisima i onda je pitanje da li je tu možda car Konstantin i njegovi sledbenici umiješani. To je jedna teza, to ne mogu da dokažem. Može biti, ne znam. Znači drugo, znači krštenje se na 9 mjesta u Novom Zavjetu samo vrši u ime Isusa. Znači, Djela 2.38, 8.18, 10.48, 19.5, 22.16, Rimljanima 6.3, 1. Korinćana 1.13, Galaćanima 3.27 i Kološanima 2.12. Znači, stalno se spominju, znači u tim stihovima se samo spominje znači, krštenje u ime Mesije. Znači, ne krštava se u ime Oca i Sina Svetog Duha. Samo u tom jednom stihu. Sad je naravno i opet pitanje, važi li taj stih ili važi ovih ostalih 9 stihova. Znači, tu ima jedan crkveni otac koji možda daje jedno objašnjenje. Znači, Evzebije Cezarejski koji kaže u svojoj knjizi, ona se zove znači, Istorija crkve, i tu se na 17 mjesta uopšte ne spominje trojstvo, nego nešto u stilu, nemam sad taj spisak ovdje, znači on jednostavno, znači o tom da kažem, toj trojičarskoj formi krštenja ništa ne spominje, nego kaže, znači neka oni budu moji sledbenici. Znači ja bi morao to da izvedem, ja to samo imam na njemačkom jeziku, ali ja to mogu prevesti. Znači, Eusebije Cezarejski znači, daje objašnjenje na to, ali jedno drugo nego što mi ovdje imamo. Ali čak i da ste taj stih validan, to je opet samo jedno nabrajanje. Znači, tu se ništa ne uči znači, u vezi nekakvog trojstva. Znači, to je čisto nabrajanje. Oca, Sina i Svetog Duha, oni su u jednom stihu. Kad mene neko pita da li vjerujem u Oca, Sina i Svetog Duha, pa naravno da vjerujem, ali ja nešto sasvim drugo podrazumijem po tome nego što možda mnogi drugi to rade. Znači, nije to nikakvi problem, nego taj stih apsolutno ništa ne objašnjava oko bilo kakve dogme trojstva. To je čisto nabrajanje. Znači, i da je taj stih validan, to ne predstavlja nikakvi problem. Dobro, znači, mi ovdje mogli da napravimo, tako da kažem, jedan rezime, a to je znači da slobodno možemo kazati, znači shodno vašem dugogodišnjem izučavanju Biblije i ostalih tekstova, znači da u Bibliji nema dokaza za dogmu trojstva. Je li to tako? Po mom skromnom shvaćanju, to je tačno. Dobro, onda sad dolazi pitanje koje se nužno, tako da kažem, povlači, jeste zašto onda toliko kršćana vjeruju u ovu dogmu? Dobro pitanje. Znači, pazite, vi kad idete u crkvu, znači često puta vi imate tamo neko koji je završio
kažemo neki teološki fakultet ili čak i doktorirao i tako dalje. Sad dođem ja kao znači, obično lice i sad slušam tu osobu. Znači ja vjerujem u to znači, šta ta osoba mi priča. Pazi, ti ljudi to ne rade znači, zlonamjerno, oni to stvarno vjeruju. Ja sam to tada isto vjerovao. Mislim, ja bi tada za trojstvo obe šake okinuo, toliko sam vjerovao u to. Znači, ali nisam bio informisan, ja sam vjerovao većini. Znači, to isto da kažemo nešto što je ključno, što bi Amerikanci rekli, the majority can't fail. Znači, većina ne može da pogriješi. Znači, ako trčite za većinom, to će biti u redu. To nije tako i čak Isus znači, govori o tome da neće većina ući u raj, nego apsolutna manjina. Znači, zato radi se o tome, znači radi se o vječnosti, o čemu mi pričamo. Znači, i muslimani, i jevreji, i hrišćani, znači svi mi vjerujemo da posle ovoga ima nešto, da ovdje ovo nije kraj. I zato je apsolutno elementarno, znači da svaka osoba, znači mi se bavimo sa milion stvarima, koje auto vozi, koju kuću, koji odmor, koji telefon i šta ja znam. Znači, nigdje u Bibliji ne piše da mi našu vječnost treba da ostavimo nekim ljudima koji su izučeni. To je u redu, znači ako ja nešto ne znam, ja pitam nekog ko zna, nije nikakvi problem. Ali, znači, treba prestati s time, znači, da sjedimo u učionici i da nam neko, da kažemo, priča nešto, a da mi to ne provjerimo. Jer Biblija, na primjer, jasno kaže, znači, pogledajte sve, a dobro zadržite. Znači, treba sam razmatrati, nije dovoljno sjesti negdje, čuti neku finu propovijed, znači koja će da mi mazi dušu i ona se bolje osjeća, nego tu se zaista radi o ključnim elementima. Znači gdje ću vječnost da prevodim, znači i zato je apsolutno bitno da ti ljudi sami uzmu Bibliju u ruke i provjere. Znači uopšte nije, ja kažem, možda ja nisam u pravu, ali neka ljudi to provjere, neka. I to je sad malo dilema, znači pogotovo kod teme preegzistencije. Nije dovoljno, znači to što neki misle, imam 3 stiha kod Ivana i sad imam ja tu moju preegzistenciju. Ta tematika je toliko kompleksna i da, znači ljudi stvarno, mislim, to treba zaista dobro znači, istraživati. Znači to treba ući znači, u neka filozofska pitanja, u crkveno-istorijska pitanja, plus naravno u sve te stihove. Može se to znači, s time završava što se kaže, ok, imam ja 3 stiha kod Jovan, znači Jovan 3.13, 6.26, 8.58 i tako dalje. I s time je to riješeno. Znači, treba zaista ući, pitati ljude koji se bave s time. Znači, i to bi bila, kažemo, jedna moja tačka, da ljudi su možda previše naivni. Previše su naivni i vjeruju to što čuju. Ali ne zato što ti koji to naprijed kažu to namjerno rade. Ne, mislim, ti ljudi to vjeruju. Ja sam to isto vjerovao, tako da je to sve ok. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar jeste da, znači, mi nešto radimo iz tradicije. Znači, vi ste sad, ne znam, u ne znam kolikoj generaciji u toj vjeri i vi to radite zato što su vam to preci radili. Ko kaže da su vaši preci u pravu? Možda jesu, a možda nisu. Ja kažem, ipak opet se vratim na tu temu. Znači, vječnost je u pitanju. Znači, gdje ćemo vječnost da provedemo. I zato je zaista bitno da svako sjede i počne da razmišlja o tome. I da, naravno, ja sam skoro isto pročitao znači, Kuran koji ste mi vi poslali. Znači, ja sam ga kompletno pročitao na njemačkom jeziku. Nije problem. Ja nemam nikakvu dilemu oko toga. Znači, treba to sve čitati i vidjeti. Znači, tako da, znači, kažemo, neka vrsta poluznanja je veliki problem. Znači, vjera u neke crkve, dogme, neke proroke. Vidite, problem je kad znači, u hrišćanstvu je Isus znači posrednik između Boga i ljudi. Taj posrednik, ta funkcija posrednika je kroz to trojstvo nestalo. Znači, zato što je Isus postao Bog. I sad, taj vakuum koji se stvorio u hrišćanstvu je dovelo do toga znači, da su tu sad ušle
organizacije, nekakvi proroci, neki guru i neke važne osobe. Znači vidite, znači jedan problem vuče drugi i to dobija svoju dinamiku koju smatram da nije dobra. Znači, koji bi još bio razlog za što vjeruju, pa šta ja znam. Možda to što sam isto naglasio, plaše se da sad ja, na primjer, želim da ih odvučem od te neke izvorne prave vjere i tako dalje. Pa ja sam to sve vjerovao. Znači, nije to da sam ja sad pao s Marsa ili nego. Znači, ja sam bio u svemu tome i ja sam vidio jednu i drugu stranu. Ja sam za sebe odlučio, znači, da hoću da se bavim izvorno hrišćanskim stvarima, a znači crkvenim stvarima samo iz aspekta istorije, a ne da je to sad za mene nekakva dogma. Znači, Isus jasno kaže, vidite, vi volite vašu ženu, je tako? Vi volite vašu ženu. Evo, ja volim moju ženu. Ali odakle vi znate da li vaša žena voli vas? Dakle, vi to znate, vi to možete da tvrdite ili ona vam nešto skuva i tako dalje. Ali kako možete 100% biti sigurni da vas vaša žena voli? I ja isto, znači moja. Vidite, znači, Isus svoju crkvu naziva nevjestom. Znači, kod Isusa je to vrlo jednostavno. Isus jasno kaže, znači, da li imate dosta hrišćana koji kažu ja volim Isusa preko svega, ja bi za njega umro. To je sve u redu, ja to vjerujem. Ali da li Isus to isto tako gleda? I mi naravno polazimo to kako ja Isusa volim, znači on mene barem duplo više voli. Ali što želim da kažem? Isus jasno kaže, ko mene voli, kaže Isus, on će se držati mojih zapovijesti. Ne Mojsijevih ili bilo kojih, mojih. Znači Isus svoju ljubav i kaže, ti su moje braće i moje sestre koji se drže toga što ja kažem. Nešto kaže sveti, onaj, crkva, onaj i tako dalje, nego Isus jasno kaže to što ja kažem, to važi i toga se pridržite i onda sam ja vaš brat. Na primjer, ovdje se moramo osvrnuti na jednu stvar, jedno svoje lično iskustvo, a to je da radi ovih debata koje sam imao i koji sada imam, dobivao sam pitanja zašto, na primjer, ja kao musliman da se bavim pitanjem Isusa. Jer, na primjer, odakle da ja kao musliman govorim o Isusu ili da govorim o trojstvu i tako dalje. Čak da kažem, kao što sam bio spomenuo, čak sam bio predmet, možda da kažem nešto poput nekog vida proklinjanja od strane nekih crkvenih lica i tako dalje. Znači u smislu da govorim o Bogu, kada ću više prestati da hulim na Boga, da hulim na Isusa i tako dalje. Moj odgovor je da Isus kao historijska ličnost nije samo ličnost ili da kažem centralna figura kršćanstva. Nama muslimanima je itekako Isus bitan kao ličnost, kao osoba. Zato kao što sigurno pretpostavljam da znate da je Isus jedan od najodabranijih poslanika. On je od ulul azm, to se tako naziva u Kur'anu, kuranski termin, koji znači 5 odabranih poslanika od svih poslanika tokom historije čovječanstva. Sad, s obzirom da u Kur'anu on ima takav status, ono što interesuje nas jeste upravo to što ste vi sada spomenuli, a to je njegovo učenje. Na čemu je bio Isus? Da li je Isus vjerovao ono što danas ili kako danas njegovi učenici kažu, odnosno njegovi sledbenici kažu da je on vjerovao, to jeste da je on bio. Znači nama se postavlja pitanje, znači vi ste ovdje spomenuli i tu zainteresovanost ili da kažemo to traženje istine, što ja često napominjem i kažem da traženje istine je najveći zadatak u čovjekovom životu. Jer mi imamo, pogledajte, mi imamo samo jedan život. Mi nemamo 7 života, kao što smo na primjer učili kad smo bili djeca, da mačka ima 7 života. Mi imamo samo jedan život. I najveći zadatak čovjeka na ovom ili u ovom životu jeste da spozna istinu, odnosno da traži istinu. To traženje istine može biti učinkovito jedino ukoliko istinu tražimo bez predrasuda. I zato se trebamo osloboditi tih predrasuda. I zato, na primjer, veliki broj filozofa ili logičara su spomenuli, na primjer, mi kada smo učili predmet logiku, pošto mi muslimani izučavamo, tako da kažemo, taj predmet, dosta mi smo ga, na primjer, učili u srednjoj vjerskoj školi, to jeste u medrese, zatim smo ga posle toga učili na fakultetu i tako dalje. Pa, na primjer, kada se spominju teze i tako dalje, kaže se da spominje se jedan primjer
koji mislim da se spominju i u drugim, znači ne samo muslimanskim dijelima kada je u pitanju logika, a to je, na primjer, da jedno ogledalo da vam može dati pravu sliku o vama tek ukoliko je to ogledalo potpuno čisto. To jeste, ako ga očistimo, da će nam pravu sliku. Ako je to ogledalo obojeno, ono će nam dati drugačiju sliku. To je jedno poređenje gdje se želi kazati, odnosno istaknuti, da čovjek treba da bude ono što se kaže tabula rasa. Znači jedna potpuno prazna, da kažemo, ploča, znači osoba ili individua koja traži istinu bez predrasuda. Znači, što se spomenuli također tradiciju, očevi i tako dalje, na primjer, pročitali ste sigurno u Kur'anu, znači što ste naglasili i što je vam lijepo od vas, da vidite kako muslimani vjeruju. Na primjer, u Kur'anu se isto tako kaže da većina ljudi, znači, da kažemo, većina ih ne zna, većina ih ne razumije i tako dalje. Znači, također u Kur'anu se traži od nas da koristimo svoj razum, da razmišljamo, da tražimo istinu bez ikakvih, da kažem, predrasuda i tako dalje. Zato se u Kur'anu, na primjer, spominje da, na primjer, mnogobožci, to jeste mušrici, u vremenu Božijeg poslanika Muhammeda, neka na njega Allahu mir i Božji spas, da kada im je došao Muhammed sa objavom, oni su govorili, mi smo našli naše pretke, naše očeve, da čine tako i tako, da vjeruju tako i tako. Kroz sve primjere nama Kur'an, to je Allah dželešanu preko Kur'ana, želi da kaže da ne smijemo da tražimo istinu sa bilo kakvim predrasudama. I zato, na primjer, to što su spomenuli na kraju je za mene veoma interesantno. I inače, ovo sve što su spomenuli, mislim, ja sam fasciniran vašim govorom, vašim izlaganjem, kako ste, da kažem, poredali ove stvari. Lično sam se mnogo okoristio. I zato da se vratim na ono što sam spomenuo, a to je kada sam kazao da mi tragamo, da kažem, ili mi učimo, želimo da dođemo do Isusovog učenja. Čemu je to izučavao, o čemu je to govorio Isus? Šta je to propovijedavao Isus? Ne šta su propovijedavali tumači ili crkve ili tako dalje. Znači, Isus kao Isus, znači kao centralna figura, pogotovo ako uzmemo u obzir da ono što spaja nas i vas, to jeste muslimane i kršćane, i zato nama u Kur'anu se kaže da su nama od svih najbliži kršćani. Znači od svih drugih, da kažemo, vjera, grupacija, najbliži su nam kršćani. I zato pogledajte, na primjer, i mi i vi prihvatamo Isusa. Na primjer, židovi da prihvataju Isusa. Međutim, mi ga prihvatamo. I mi upravo istog razloga vodimo debate. Znači, ove debate koje su teološkog, da kažemo, teološke prirode, znači nisu nacionalne prirode, znači nikakve veze nemaju, jer neki kažu, dobro, hoće li nas ove debate dovesti ka nekom novom ratu, što nema nikakve, da kažem, veze. Znači, ovo su teološke rasprave gdje želimo da dođemo do izvornog Isusovog učenja. To jeste, da li je Isus tvrdio za sebe da je Bog ili za sebe je Isus tvrdio drugačije. Naprimjer, ako se želite osvrnuti na ovo, da li je Isus u Bibliji za sebe tvrdio da je Bog ili nije, slobodno se možete osvrnuti. I zato mi kao muslimani, da kažemo, kroz istoriju, znači nije to sada nešto novo, naprimjer, da se sada pojavio neki trend, neki debata ili knjiga u kojima se govori o kršćanstvu i tako dalje, ne. Znači mi smo kroz istoriju, znači prije nekoliko dana sam naišao na jedan magistarski rad ili doktorsku disertaciju u kojima se govori upravo sama disertacija ili rad je naslovljen uloga islamskih učenjaka, odnosno njihova pisanja kada su u pitanju kršćanske dogme. To jeste, znači, nas muslimane interesovalo kakav je u stvari bio taj Isus. Jer kao što ste vi spomenuli, znači onaj ko istinski voli Isusa i koga Isus voli, jeste ona osoba koja slijedi Isusova učenja. Znači, eksplicitno njegova učenja, ne učenja nekih drugih. I zato ponavljam da istog razloga mi muslimani govorimo o Isusu. Jer nama se u Kur'anu cijela kuranska sura nosi naziv po Mariji, to jeste po Merijem. Na toliko mjesta se spominje Marije, to se sigurno sami vidjeli, na toliko mjesta se spominje Isus. Jer i nama muslimanima nema spasenja bez Isusa. Jer mi ako bi negirali Isusa, mi kao da bi negirali sve poslanike. Možete li se samo ukratko možda osvrnuti na ovo, s obzirom da sam spomenuo, šta je za sebe u stvari Isus, po vašem mišljenje,
Šta je o sebi govorio kako je to spomenuto u Bibliji? Ako sam vas dobro shvatio, znači šta je on rekao o sebi? Ko je on? Da. Šta je on rekao o sebi? Ok. Znači, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Ako bi ja želio da saznam ko je Dževad Gološ, ja mogu da pitam vašeg učitelja. Ja mogu da pitam vašeg frizara. Možda ga imate u Mostaru, sigurno. Ja mogu da pitam vašeg pekara ili u samoposluzi. Ali zar nije najpametnije da ja vas pitam ko ste vi? Je tako? Pa vi valjda znate ko ste vi. Ili? Pa vi znate ko ste vi. Znači, u Bibliji to isto postoji, naravno. Isus pita svoje sledbenike. Matej 16. poglavlje od 13. do 17. stiha. On ih pita, ko kažu ljudi da sam? I onda oni počinju da nabranju. Ti si prorok, ti si ono. Počinju da nabrajaju razne ljude i onda kaže, a ti Petre, što ti kažeš ko sam ja? Kaže, ti si sin, živoga Boga. Znači opet kaže, sin status. Znači sin živoga Boga. On je sin od jednog živog Boga. On ne kaže ti si druga trećina trojstva ili tako nešto. Znači, on kaže ti si sin. I onda Isus kaže, znači dobro si to objasnio, ali to ti nisam ja objasnio, nego nebeski Otac. Nebeski Otac. Znači ni sam, to je od nebeskog Oca došlo. Znači Isus jasno kaže ko je on. I svi ti koji su nabrajali, oni nisu rekli ti si druga trećina trojstva, ti si Bog u mesu, ti si inkarnacija Logosa, ti si Arhanđeo Mihajlo ili Anđeo Gospodnji. Znači oni su samo nabrajali ljudske osobe. Znači Isus je apsolutno ljudsko biće. Znači to je zaista bitno, pogotovo što se tiče plana spasenja u hrišćanstvu. Znači ako Isus nije potpuno čovjek, znači onda nema spasenja. Znači Isus ima dva rodoslova, sad nećemo o tome debatirati, to je bila posebna tema, ima dva rodoslova. Samo ljudska bića imaju rodoslove. Znači nebeski anđeli ili logos ili tako dalje, znači oni nemaju rodoslove. Znači on tačno ima porijeklo. I zato, meni tada kad sam ja to prije čitao i vidim, znači počne Matej prvo poglavlje i Luka treće poglavlje i onda se u sebi mislim, pa čoveče, koga to zanima, ko je od kog i ovaj je od ovog i ovaj je rodio ovog. A sad tek shvaćam koliko je to značajno. Znači, zašto? Zato da ne bi naišli na nekog pogrešnog Isusa, znači Mesiju. U tome je stvar. Znači, zato su ti rodoslovi, ali sad nećemo o rodoslovima, nego ću samo da kažem, da je bitno, znači jedno ljudsko biće ima rodoslov, kao što i ti, znači vi i ja imamo rodoslov, je tako? Znači, vi imate svoje porijeklo, ja imam neki rođak moj u Podgorici, on je tamo napisao neki rodoslov, gdje mogu sad 15 generacije unazad da kažem, znači da sam ja porijeklo iz Crne Gore. Sve je to u redu. Znači Isus to isto ima, ali on to sigurno može da vraća od Adama do Efe. Onda je sam Isus govorio, znači, ajmo da se vratimo do Ivana. Ivan 8. poglavlje 40. stih. I onda kaže, oni žele da me ubiju, mene čovjeka. Antropos na grčkom, znači, apsolutno jasno. Znači, nema riječ Bogo čovjek u Bibliji ili tako nešto, ili puni Bog i 100% ovo i 200% ono, znači, to su neke fraze koje jednostavno ne postoje. Znači, ne može neko biti puni Bog, znači ili si Bog ili nisi. Kao sad da vam ja kažem, vidi, ja sam puni čovjek. Pa vi bi rekli, izvinite, znači, ste bolestan. Znači, ili ste čovjek ili niste. Znači, ili ste Bog ili niste. Ne možete biti kao malo Bog ili da neki rade sa nekim božjim procentima i to. To je sve smiješno. Znači, šta želim da kažem? Znači, i to je kritika, znači, za moju hrišćansku vjeru. Kada se mi budemo vratili izvornim temama, izvornom hrišćanstvu, to će biti veliki dobit i za muslimanski svijet i za jevrejski svijet. Jer onda možemo mi diskusije da dovedemo do jednog nivoa koji taj zaista i zahtijeva. Znači, to je stvarno moja želja i zato ja to radim. Znači, ja to ne radim zato što imam puno vremena ili zato što želim da budem u pravu. Znači, moj je cilj da jednostavno razotkrijem
tog Isusa. Jer vi ste rekli, ako sam ja to dobro shvatio, znači Isus Hrist ili Ješua, Jehošua, znači, jer naravno Marija ga nije zvala Isus, to je samo jedan grčki prevod. Znači da je Ješua jedan od 5 glavnih proroka u islamu. Znači i kod vas je u interesu da se razotkrije u Bibliji taj pravi Isus. Znači da ga oslobodimo od svih tih filozofskih i crkveno-istorijskih utjecaja. Znači da razotkrijemo tog Isusa. I naravno i Boga. I znači sve, to je sve povezano. Ako mi u hrišćanstvu ne znamo ko je Bog, onda i ne znamo ko je Isus. I to je jedna lavina, znači to kreće. Znači, onda i ne znamo šta je misija, ne znamo šta je crkva. Znači sve je to povezano. Znači ti ljudi koji to shvaćaju, to je stvari, znači taj monoteizam u Bibliji, on je isto toliko važan kao i u Kuranu. Znači monoteizam u Bibliji je sve, je apsolutno sve. Ništa nije važnije od monoteizma u Bibliji. To sam Mesija kaže, to je najvažniji zakon. Znači piše i u Starom i u Novom zakonu, najvažniji zakon. Zato je važno, ako želimo da vodimo u buduće kvalitetne debate, znači da mi sa nas sveštane, to je kritika prema meni, da mi počinjemo da razotkrijemo izvornog Isusa, kao što sam na početku rekao, jer na izvoru je najčistija voda. Jedna stvar koju ste vi spomenuli nekoliko puta i s ovim bi priveo kraju ovaj naš razgovor, gdje smo imali priliku da razgovaramo, odnosno da vidimo i muslimani da vide i kršćani isto tako da vide svojim očima i da čuju jednog kršćanina koji vjeruje u jednog Boga, to jeste koji ne vjeruje da je Isus Bog. I kao što sam već kazao, to je svima nama uistinu, da kažem, jedna itekako bitna stvar, a to je da razotkrijemo, odnosno da skinemo veo sa lica te historijske ličnosti koja se zove Isus. Znači da vidimo kako Isus uistinu vjerovao. Jer, na primjer, kada ste vi spomenuli plan spasenja, kod nas muslimana mi isto tako imamo, da kažemo, plan spasenja. Znači na koji način će čovjek biti spašen na ovom, da kažem, dunjalučkom životu, kako to mi kažemo, u svjetskom životu, na koji način će biti spašen tako da zasluži vječnost, to jeste da zasluži raj. Kod nas plan spasenja izgleda da vjerujemo u jednog Boga i da vjerujemo u sve proroke. I naravno da vjerujemo u posljednjeg proroka, Muhammeda, neka na njega Allahu mir i Allahu spas, u kojeg mi vjerujemo. Znači prihvatamo, znači i mi i vi prihvatamo Isusa i prihvatamo Mojsija. Židovi ne prihvataju niti Isusa, niti Muhammeda. Znači mi se, tako da kažemo, razilazimo oko jednog proroka. I kod nas je plan spasenja jednostavno da vjerujemo u sve proroke. I zato, na primjer, naše vjerovanje, i to sam ja pokušao na nekoliko svojih predavanja da kažem, mada nisam kazao možda na prethodnim debatama kao što ću kazati sada vama ovdje, a to je da mi ne kažemo niti vjerujemo da je Muhammed naš poslanik, znači neka na njega Allahu mir i spas, da je došao sa nekim novim učenjem ili da je došao sa nekim svojim učenjem. Mi kažemo da je on samo poslanik, odnosno prorok, kako vi to kažete, poslanik, jedan u nizu poslanika. I zato mi, na primjer, primjećujemo kada čitamo, ja kao musliman, na primjer, zašto se meni, tako da kažemo, sve kockice, ako tako se mogu izraziti, poklapaju. Zato što, na primjer, ako mi čvrsto i jasno vjerujemo u monoteizam, ono što mi nazivamo tevhid, to jeste vjerovanje u Allahu ili Božju jednoću. Znači da znate i slušalci koji nas slušaju, mi kada kažemo Allah, to je riječ koja označava Boga. Na primjer, ako bi vi sada pričali sa Arapima, kršćanima, oni bi vam za Boga koristili riječ Allah, znači čak i trojičari. Čak i kada bi razgovarali sa katolicima, sa pravoslavnim, jer ja sam, na primjer, živio i studirao u Siriji, gdje postoji dosta kršćana, trojičara naravno, koji kažu, na primjer, kada kažu hvala Allahu, oni kažu alhamdulillah, isto kao mi, ili kažu neškur Allah. Zahvaljujemo Allahu. Čak prevodi Biblije na arapski jezik, na primjer Stari Zavjet, prvi stih
i u početku Bog stvori nebo i zemlju, on počinje wa fil bad'i khalaqa Allahu as-samawat. I u početku Allah stvori. Znači ova riječ se koristi. Tako želim da kazati da to nije, da kažem neko posebno, neki poseban naziv, nego jednostavno to ime za Boga kojeg mi koristimo kao što se spominje u Kur'anu. Zatim, i zato, na primjer, ako pogledamo i stari i novi zavjet, znači mi vidimo da se taj zavjet tako decidno naglašava, znači da se tako jasno o njemu govori, na primjer stih kojeg ste naveli, čuj Izraele, naš Gospod je Bog, Bog jedini. Zatim, na primjer, nalazimo stihove gdje kaže, a ja sam Bog, ne čovjek. Ili, na primjer, u Malahi kada kaže, a ja Bog se ne mijenjam, a vi sinovi Jakovljevi, vi se mijenjate. Znači, mi vjerujemo u takvog Boga, jednog jedinog, znači koji se ne mijenja. Mi vjerujemo u Boga koji nije čovjek. Kur'an kada govori, jel da kažemo, kada negira božanstvo Isusa, on na jednom mjestu kaže, kada govori o njemu i njegovoj majici, kaže, kana yakulani ta'am. Njih dvoje, to jeste Isus i njegova majka, oni su jeli hranu. Znači, kada se kaže da su jeli hranu, znači da su imali, jeli, znači i druge biološke potrebe. Što znači da takva osoba, znači, ne može da bude božanstvo ili predmet obožavanja. Zatim također, na primjer, vidimo da su zabranjivali, znači, kroz cijelu Bibliju, znači da skratim, znači vidimo kako su vidimo zabranu, na primjer, kipova, zabranu ikona, da se moli nekome drugom, znači toliko se, da kažemo, naglašava taj monoteizam. Čak, na primjer, kada su u pitanju obredi, znači kao što je, na primjer, prepoznatljivo za muslimane da padaju, jeli, ničice, što mi nazivamo seđda, mi, na primjer, nalazimo, kako se u Starom Zavjetu spominje, da je Abraham padao ničice, kako je Mojsije i Aron, kako su padali ničice. Također, znači, poznati događaj kada je Isus Krist pao ničice, znači kada je pao na seđdu, i ona poznata molitva. Zatim nalazimo također da Isus nikada nije rekao za svog života. Citirali smo, bio je blizu stih, kada Isus kaže, Bože, ja sam te proslavio i završio svoju misiju. U toj svojoj misiji Isus nikada nikome nije rekao, moli se ili dozivaj moju majku, Svetu Mariju. Niti je rekao, dozivajte duha, molite se duhu. Nego je uvijek govorio, kao što, poznat je stih, kada se molite, recite, Oče naš koji si na nebu. I onda, da se vratim na ovaj događaj, kada je Isus pao ničice, kada je pao na seđdu i kada je rekao, Oče naš ili Oče moj, ako može da me zaobiđe ova čaša, ali nek bude onako kako ti želiš, ne onako kako ja želim. Znači, zatim također vidimo, na primjer, fenomen pranja kojeg mi imamo. Na primjer, primjećujemo to u Starom Zavjetu, na primjer, kako je Bog naredio Mojsiju i Arunu prije nego što uđu na mjesto gdje su obavljali molitvu, znači da operu svoje ruke, svoje noge i tako dalje. Znači, naše vjerovanje, naravno, Božji poslanik Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, neka na njega Božji mir i Božji spas, postoji mnoštvo, i možda ćemo nekada se ponovo susret da govorimo o takvim stvarima, i znači imao je mnoštvo dokaza poslanstva. Jer opet da se vratimo na to traženje istine, znači Bog od nas traži, shodno našem vjerovanju, Bog od nas neće nas ostaviti, tako da kažemo, da tragamo ili da lutamo za nečim što ne možemo da nađemo. Allah dželle šanu u Kur'anu kaže: "Wa kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula." Mi nikoga nećemo kazniti dok mu ne pošaljemo poslanika, to jeste proroka. Taj poslanik koji se pojavi, on mora jasno da se vidi na njemu da je poslanik, da je prorok, znači da ima dokaze poslanstva. Znači ako kažemo da je Muhammed posljednji poslanik, onda on mora da ima dokaze svog poslanstva. Jer kroz historiju čovečanstva i danas vidimo ljude koji za sebe kažu da su proroci, da su poslanici. Vidimo ljude kako dolaze sa čudima. Znači da, Isus je liječio bolesne, liječio je gubave, liječio je takve. Međutim, danas imamo razne ljude koji liječe. Kako razlikovati proroka ili poslanika od drugih? Mi imamo te dokaze, da kažemo poslanstvo, u koje čvrsto vjerujemo. Tako je da je naš plan spasenja vezan za sve poslanike, uključujući i Isusa. Znači, opet, kao što kažem, jednu od najvažnijih ličnosti, odnosno od najvažnijih poslanika
za nas. Meni je uistinu bila večeras čast da vodim razgovor sa vama. Znači, uistinu sam se ja lično mnogo okoristio i predstavljalo mi je veliko zadovoljstvo i bilo mi je milo i drago da vas slušam. Naravno, naši gledalci mogu primijetiti da ovo je na jedan način više bio jedna emisija ili jedan intervju. Međutim, kroz ovo smo htjeli i ja i moj prijatelj Aleksandar da pokažemo ljudima, odnosno da ljudi vide da li, odnosno da ima kršćana koji vjeruju da Isus nije Bog i da dogma trojstva nije jedina dogma koja, tako da kažemo, kruži ili koja egzistira među kršćanima. Meni je bilo izuzetno zadovoljstvo. Nadam se da su se svi gledalci okoristili od onoga što su čuli večeras. Ja molim uzvišenog Boga da svima nama podari svako dobro na ovom svijetu, da nas uputi na ono što je istina, da nas učini od onih koji tragaju za istinom i da spoznaju istinu. I uistinu vam jedno veliko hvala od mene, a i pretpostavljam od svih koji su nas slušali i gledali i nadam se, ako Bog da ćemo se ponovo sresti. Hvala i vama i vašem timu koji je sve to pripremio. Bilo je profesionalno i sigurno ćemo imati neku priliku možda da pričamo i o planu i o drugim stvarima, ali danas je zaista radilo o tome ko je Mesija. Hvala vam velika. Hvala vam.